Chibai vek ulem class 4 no pang te zong le he video lo clear tu te zong in zava in suprabhat good morning vek ulem ole tun chum kan video a chuan in class 4 hindi part 10 kan zir ho dona page number 49 a khanin a oma kan topic tur hi decide ti ani a decide ti omzia chu directions ti na ani kachiaranga uluk dewin in lo ngai tha anga mizo tongin ka translate zel dona chuanin a lo ti chin ro u ti in a action in lo ti chin ro u te kha karon ti dona lo in ring ula chuanin a omzia te hi pencil te pon in lo zia kanga in text sa khanin nakina khan in boy lo nan o chachanang o disa ka arthe taraf tatha ki or directions kanti omzia chu side sir kan soina emo malam kan soina te hi ani thaya mukhya disae char hoti he directions poimo em me hi munli a chenshang ani a chungte chu purab is chak ti te paschim west thang kan ti te uttar north mar kan ti te le dakshin south chim kan ti te hi ani a suras purab me nikalta he ni suras chu ni o ni hi khochak lama changin alau chuaka wa paschim me dupta he chuti chuan khothang lama paschima mo khothang lama atlale thin ani abi ukte suraj ko dekho ole tuna khanin in malam panga ni lo chuana mo ni lo chuana kha han en ula tumhare samne purap he mo in malam pangkha purap khochak kanti chu ani a tumhare piche paschim he piche kanti chu hnung lampang in hnung lampang kha paschim khothang chu ani a tumhare daye dakshin he tumhare daye dakshin he iding lampang kha mo itsobarna lampang kha iding lampang kha dakshin chim kanti chu ani a tumhare baye uttar he ivei lampang kha mo ithiam la lampang kha uttar mo north mar kanti chu ani a paragraph thumna kan lo chiarang पश्चिम और उत्तर के भाग को पश्चिमोत्तर कहते हैं खोथांग पश्चिम कांति जो खोथांग खोथांग वेस्ट ले उत्तर नॉर्थ मार कांति पार्ट लाही पश्चिमोत्तर नॉर्थ वेस्ट मार थांग कांति ही अनि आ पूरब और उत्तर के भाग को पूर्वोत्तर कहते हैं पूरब कांति चु एंगे खा ईस्ट छाक खो छाक ले उत्तर कांति चु मार नॉर्थ कान सोइना पूरब ले उत्तर मो छाक ले मार ते पार्ट लाही पूर्वोत्तर मो नॉर्थ ईस्ट कांति चु अनि दोपहर को धूप सबसे कड़ी होती है chuna chuanin ni chu vanlai zola takhianin a omchina din me suras chamakta he din chuna chuanin ni hi atleneu chin ani page number 50 hi kan soile ang page number 50 lau keu cheu ra ulem achung bera khanin sabdar ti in hu em amja chu word meaning new words soina ani a kalau soi zorang nikalna ti alo oma nikalna ti chu jurais chuak ni chuak khochak lama changin ni alo chuaka mo chuak soina ani dupna kan ti chuanin chuset tla mo tla soina ani apathumna chuanin dopahar ti alo oma daytime afternoon chun soina ani chuanin purvutar ti alo omle a purvutar kan ti chu north east kan ti kha धूप ti alo omle a धूप ti chu sani nisa soina ani chamakta ti ato bera hianin alo oma omja chu sparkle tleneu soina ani
page number 51 kan soile ang page number 51 a hian achung bera hian abhias ti alo oma zia chu exercise ti turte ti na ani pakhat na hianin regards thano ko bharie zia chu fill in the blanks akar olte hi da khat ro ti na ani kan lo da khat le ang kana a chuanin suras das me nikalta hai ni chu achangin alo chuak thin khoya change lo chuak thin kha khochak chu hindi chuanin purap ani pa u ra ba purap ni chu khochak lama changin alo chuak thin khana chuanin तुम्हारे पीछे पश्चिम है तुम्हारे पीछे दास है इन्हुंग लंपंग चु दास अनि kanhnung lampang kha enge kan ti kha khothang lampang khothang ani khothang chu hindi chuan paschim तुम्हारे पीछे paschim है kan ti ang गाना आ chuanin तुम्हारे दास उत्तर है i chu उत्तर ani i chu उत्तर ani उत्तर chu north mar kan ti kha i englampang nge kha mar kha idinglampang nge iveilampang kha iveilampang kha mar ani a vei chu baye baye तुम्हारे baye उत्तर है iveilampang kha mar north chu ani घाना chuanin das ko धूप करी होती है das ko धूप करी होती है ni chu vanlai zola tak a omchin chuan ni chu vanlai zola tak a omchin vanlai zola tak ni asachin ani dopahar kan ti ang dopahara chuanin chhuna chuanin ni chu vanlai zola tak a omchin ani ngana a chuanin das me suraj chamakta hai chuanin ni chu atle neu thin ani engti ka nge ni atle neu thin zinga ami tlai ami zana ami nilave din chuna chuan ni hi atle neu thin ani din me suraj chamakta hai kan ti ang ole pakhat na kan zawa pahni na a chuanin गलत शब्दों को काटकर लिखिए टिक द करेक्ट आंसर अधिक जो ना यानी अधिक जोक आंसर यानी टिक रो अतिनी काना कानलो एन ले अंग काना जुआनिन दिशा का अर्थ है की और एमो की और ते अलाउ ओमा खोइजोंगे दिक जोक अम्मा सब्बर page number 49 amma saber khan en phei ula khoizonge dikjok ki or emo ki or ra khanin khoizonge dikjok kha kan tikang adikjok chu amma sajok kha ani amma sajok kha ki or ti kha kan tikang ole khana a chuanin mukhya disaye 3 4 और 5 है directions poimo me kha mun engza dangi an chenshan 3 pathuma nge 4 palia nge 5 panga an chenshang pathuma an chenshang lawa palia an chenshang ani 4 ti kha kan tikang गाना आ chuanin सूरज पूरब में निकलता और डूबता है नीचू खोछक लमा चंगिन अलाउ तला अलाउ छुआक खोजोंगे दिकांग अलाउ तलांगे अलाउ छुआक निकलता खा अलाउ छुआका डूबता खा अतला अनिया खोजोंगे दिकजोक निकलता खा कांतिकांग नीचू खोछक लमा चंगिन अलाउ छुआक अनि घाना आ जुआनिन दिन में सूरज और चांद चमकता है छुना जुआनिन सूरज और चांद अतले ने उछिन सूरज चु नी अनि आ चांद चु था अनि छुना जुआनिन था चु अतले ने लाउतिरो उ सूरज खा कांतिकांग अतोप न बेरा जुआनिन गाना आ जुआनिन पूरब और उत्तर के भाग को पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर कहते हैं पूरब ले उत्तर खा एंगे अनि कांति जुआनिन पश्चिमोत्तर एंगे पूर्वोत्तर अनि कांति जुआनिन हेता
page number 49 kha in enanga ole kha kha chu kan soi lawang nang ma ni in lo tiang पूरब और उत्तर के भाग को पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर कहते है ही नंग मानी इन लाउतियांग hemi che hi question number 2 a nga na hi you have to do by yourself. Okay, ole page number 52 kan soile ang question number 3 na pathum na kan lau en le ang ka or kha ke vacuum ko jori e ti ani a om zia chu kolom kale kha hi ziak zom ro ti na ani kana a chuanin mukhya disaye ti ani a directions poimo important directions ti na ani important directions chu englen nge important directions ka engzat nge mo he ta khana khanin apathum na kul char hoti hai important directions chu kul char hoti hai munli a chenshang ani khana a chuanin तुम्हारे सामने इमलम पंखा इंगे ani kha इमलम पंखा इंगे ani kan ti kha पूरब है तुम्हारे सामने पूरब है हे ta khana lam pangami kolom khana lam pangami apali na kha पूरब है ti kha in jak zom le ang gana chuanin तुम्हारे पीछे इन्नुंग लंपंग चू इन्नुंग लंपंग पीछे चू नुंग ani kan ti kha तुम्हारे पीछे खाना अमी इन्नुंग लंपंग चू अतोप न बेर अमी kha kodom kha a atop na ber paschim mo इन्नुंग लंपंग kha khothang लंपंग ani paschim ga ghana a chuan suraj purab me he hi nangma ni in lo ti ang nga na hi din me suraj hei po nangma ni in lo ti ang chuanin number 4 kan lo en le ang question answer si kan lo en le ang इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए answer the following questions ti na ani heng zo na te hi toite te in chang ro ti na te pon yang chu mi zau chong chuan ama sabera chuan kana chuan suraj kaha nikalta hai mo suraj kaha nikalta hai ni chu khoya change alau chua ni kha khoya change lau chua le khochak lama changin purab me nikalta hai suraj purab me nikalta hai kan ti ang खाना chuanin suraj kaha dupta hai ti alo ni le a suraj hi ni chu khoya nge atlak chin mo ni chu khoya nge atlak chin khothang lama atla chin ani ti ro suraj paschim me dupta hai kan ti ang gana chuanin disaye kitni hoti hai mo disaye directions kan ti kha engza ta nge chenshang ani directions kan ti kha engzat nge pathuma mi panga mi nila pali a kan ti kha char disaye kitni hoti hai disaye char hoti hai kan ti ang directions kan ti chu munli a thenshang ani kan ti kha chimle mar chakle thang kan ti kha ani atop na bera chuanin din me kya chamakta hai chuna khanin enge tleneu neu chin kan ti kha chuna chuanin tha mi tleneu neu chin nilawe din me suraj chamakta hai kan ti ang ole page number 53 atop na ber tur hi uluk dawin in longai tha anga apoimo ema a heading apo mokhik part ani a important lesson ti na ani achunga a enga injia kha mokhik part ti kha important lesson ti na ani uluk dawin in longai tha anga apoimo ema in no ta te in lo copy vekanga mo in copy piala ma khanin in thinlung pheka in thainhel to lo turin in dam chung in thainhel to lo turin in vong chat reng turin in thinlung pheka in lo ziak bok don nya vakya kan ti chon sentences tin ani sentences kan zirdona pakhatna chuanin mizoram ke purab में म्यांमार है मिजोरम के पूरब में म्यांमार है मिजोरम छका chuan मिजोरम atanga kho chaka chuanin म्यांमार ani apani na chuan मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा है मिजोरम खोथांग lama chuanin त्रिपुरा ram alau ani apathumna chuanin मिजोरम के उत्तर में असम है मिजोरम के उत्तर में असम है मिजोरम
marlama chuanin Assam state alo om ani palina chuan Mizoram ke dakshin में Bangladesh है Mizoram chim lama chuan Mizoram south mo dakshin kan ti kha south ani kha o Mizoram chim lama chuanin Bangladesh alo om le a apangana chuanin Bharat के उत्तर में चीन है mo Bharat kan ti chu India soina ani India ram marlama chuanin India ram marlama chuanin Chin China alo om le a aparukna chuanin Bharat के पूर्वोत्तर में Mizoram है mo India ram chung India ram north east India ram chim chaka chuanin Mizoram alo om ani olet keima ni po hin north east kan om ti na ani India ram chim chak chu north east ani India ram chim chak north east kan ti a chuanin Mizoram alo om ani apasarina chuanin भारत के पश्चिम में अरब सागर है भारत के पश्चिम में अरब सागर है इंडिया रम भारत चु इंडिया ani ganti kha इंडिया रम खोथांग लमा chuanin अरब सागर ganti ram alo om ani पर्यटना chuanin भारत के दक्षिण में श्रीलंका है India ram chimlam a chuanin Sri Lanka alo om ani India ram chimlam India ram south mo India ram atanga chimram a chuanin Sri Lanka alo om ani ole khati zong khakan zirlai chu ani le a he zirlai a page number 53 hi tuna kan lo chiar zo tak chia kha in lo by heart vekang by heart vector by heart liam top lo tur shiat tur a shiat tur chuanin engemoni har sana chuanin kan in zot sel don ya in za va in dilen nuam le vek